ni vibe mu gihe bamwe bari kwirira isi muri buno buryo. Umuhungu w'imyaka 23 yapfuye agerageza kwemeza umukobwa w'imyaka 17. Ngo match ubundi byatangiye. Bagize gutyo bagira ukuntu bigenza, maze nyuma yaho umukobwa amubwira ko nta kintu yamumariye kabisa. Aramuseka cyane aramumeneka. Umukobwa amaze gutaha, Munga asigara avuga ati rero ngombe njurire iyi match. Wallahi ibintu bikomeje kubera imihanda ni hatari kabisa. Iki cyumweru cyaranzwe n'utuntu twinshi wallahi. Reka nze dukomeze. Hajya tubwire urugendo rwawe mu muziki rwagenze gute? Urugendo rwanjye rw'umuziki twagiye tugira se ibibazo, twagiye mu muhanda w'igitaka. Noneho n'imodoka twari dutwaye yari ishaje by'insazi. Ni ibibazo. J'ai du mal à imaginer ça. Regarde ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Aujourd'hui aussi c'est... Ngaho uyiseka tsanzwe azi gutanga speech byagenze gute kandi? Sustainable financing decided on 35% assessed. That is my report. That is my report. Bara subscribe nimba wakunze ibiganiro byacu. Uyu mutipe mbere ko yihinduza umukobwa yitwa Lionel. Gusa basigaye yitwa Lilitron. Yarihinduje ahinduka icyana cya Danje. Abakobwa bamurusha ubwiza hano mu Rwanda ni make. Uyu mutipe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye kwihinduza mu mwaka wa 2019 gusunga ubu byabaye successful. Aya mafoto yose naye ahangaha yarakira umuhungu. Ari umusore umeze neza ariko ubu ni inkumi. Use nk'uyu nguyu abantu barambagiza bamurambagiza ra. Akungize n'amatsiko ubuse n'ahandi hose. Ubu nabya bindi arabikora. Babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware, ariko ibyo 300 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utanga icyo gitambo gikura icyo badayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ugerageze uzane icyo gitambo, ayo mafaranga 300 Imana irimo kugira ngo naye ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho, nawe yatange ku Mana, ubundi Imana ibone imbaraga zo kurwana mu izina rya Yesu. Ni vibe. Iyi nkuru ikomeje guca ibintu. Abangaba ni uwitwa Eric hamwe na Keza Kimana Grace. Bakomoka mu gihugu cy'u Burundi. N'abana bakiri batonya kabisa. Guserike yatabarukiye ku rugamba. Uyu musore yagize atya agira uko yigenza n'uyu mukobwa bita Grace. Ariko birangira umukobwa amubwiye ati rwose nta kintu wamariye, babaye imbwa nk'abandi bose kabisa. Mutipe arataha none sasa atavuga ati ngomba ubutaha none nkuremeshe kabisa. Ibintu ntago ari byo. Grace ni umukobwa w'imyaka 17. Eric ni umusore w'imyaka 23. Aravuga ati ariko ni gute kano kaanda 18 kanyi, ni gute kakanda 18 kansuzugura. Aravuga ati ngombe nzajurira iyi match kabisa, ngombe nzemeze no mwana.
aranabimuganiriza kabisa. Grace arongera asura Eric muri ghetto. Ako ba Eric n'ubusanzwe wanze ngo Eric ibintu sinzi wanze ibintu batabishobora. Cyangwa se bakaba bishobora ahubwo bata. Grace rero aza gusura Eric tu aza kumusura bagira ukuntu bigenza. Eric abonye umukobwa agiye kuza aravuga ati noneho reka nk'ikinini kugira ngo nemeze umukobwa akahave. Ako ubundi bamurwana n'iki kweli? Ubundi abakire nibo babikora neza, ubundi uriya bintu ngiye nkunda uburyo abakire babikoramo. Nabibonye muri filimi nanabyumvisha abantu babivuga. Sasa rero umukobwa amaze kuza kureba Eric bagira uko bigenza. We ni nk'utunota 30 agasaha. Ayaya umukobwa asigara aguma amubwira ati n'ubundi ko numva nta kigenda se kandi wari warambwiye ngo nzaze ngo wikosore bimeze bite. Umukobwa abonye nyine Eric nta kintu akiri kumukorera n'ubundi akiri kumva nta kintu yakoze, urumva amusaba ko yakongera agafata ikindi kinini. Eric nk'umuntu wari uri kwinambara nyine kugira ngo arebe ko birafata ikindi kinini cya kabiri na cyarakinywa. Aciye akanya umusore abaguye hasi. Tayari umusore abapfuiriye ku rugamba. Gusa ikibabaje ni kimwe, nuko umusore yaguye ku rugamba n'ubundi umukobwa ataramubwira ati byibuza wanakoze ufite nka 50. Niva Karufani sa ari kuri hit ya Danje ku buryo njye nazo oya se kandi namwe ase babantu bajya bavuga ngo wapi ngo mu gihe cyose ukitwara ngo ntago uragafata. Muze mbereke uyu muntu ninde, uyu muntu wari umuntu umuzi, murabona ari inde mwebwe? Abashaka ko mbarabura hano umuntu yaragiye mumbwire, byandike muri comment. Muri company umuntu witwa CEO ashinzwe iki? Hey, y'all, come look at this. CEO isoko kuganira mbona ari no kitambutse cyangwa iyo atari no kitambutse. Ratashira mu rukana ryari. Hello. Yes babe. I miss you too. Me too, I can't sleep. Me too, I have not eaten in 3 days, baby. I miss I will die because of hunger. nari ikibazo kandi nukuvuga abantu baba baza baduha inzoga tutariye. J'ai du mal à imaginer ça de ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Ibintu bikomeje kubera handi ni hatari kabisa. Mu karere ka Kamonyi mu mudugudu wa Nyamweru umubyeyi yatwitse umwana w'imyaka 5 amuziza ko yavuze ko iwabo bari urukwavu bibye. Fata umuhoro arawucanira uratukura kabisa. Hanyuma araza gukoza ku munwa w'umwana we. Ni vibe ariko tumufashe. Ifoto ya The Ben na Coach Gary ikomeje kuvugisha abantu. Batsibiranye se ko mu minsi ishize batari bameranye neza. Nta kindi nagufasha gusengera Imana ikaguha umugisha. Noneho ubu ngubu twagiye no mu igaraje, ubu twicaye hano, imodoka barayongeye bayikubita icyangwe, esansi irahari, umuhanda noneho imihanda ebanu ikaburimbo.
Bwira itandukaniro riri hagati ya wife na wifi. Wife ni umugore wanjye. Wife ni umugore wa mubyara wanjye. Thank you guys. Thank you Nama. This is a lifetime achievement. My grandchildren are gonna talk. Hey guys, I love you. Ni vibe. Wakoze kubana natwe. Wibuke kuri subscribe, do like. Kugira ngo buri video twa uploadinze ijye kugeraho ku gihe. Ciao ciao. Mugire ibihe byiza.